kubereka ikindi kibanza rero wakibonye uhereye kuri iki giti ugakomeza ukamanuka muri izi nsina ukaza wabuza muri uru rugo ukomeza gutya usubiza hirya. Urabona ko ari ikibanza nacyo kiri mu mudugudu wa Rubete, akagari ka Nyarufunzo, umurenge wa Mageragere, akarere ka Nyarugenge. Turimo turagitambagira, uwaba afite gahunda yaza akaduhamagara kuri telefone yacu 0788. Aka ni akayira kanyura imbere yacyo gihera kuri uru rugabano kikamanuka gutya kikaza kuri iyi nzira yose, ukaza kongera ugafungira hano ugasubiza inyuma. Kanone ntibereke cyose. Urabona ko hano ni ahantu hashashe h'umurambi, ni mu miturire. Ushaka icyangombwa cyo kubaka bakiguha mu gihe kitageze ku minsi ingahe. Wowe rero ufite gahunda, ushaka ikibanza cyo kugura, tuvugishe kuri telefone yacu 0782 4339, no kuri WhatsApp niyo nimero dukoresha. Bakibonye bakagira imana. Twifuriza rero ibihe byiza. Murakoze.